manje. Iziphi izinto oyibona kuyena mhlambe uzofisa ukuthi ufuna ukusebenza naye, iziphi lezinto ezinhle ngoba ngiyazi ukuthi kumele zibe khona izinto ezinhle osuke uzibonele lo mculo osuke ufuna ukusebenza naye. Into eyenza mhlambe ngimthande kangaka noma ngikuthande kangaka ukusebenza eduzane wakhe, ngiyabona umfowethu Limit umuntu oyimisela kakhulu noma akhipha iCD kwi-CD yakhe ingoma zonke mawuyilandela zonke